Manipuri Hope Channel da mayam botram nokchari handak anaubo quarter ekhoigi the book of Mark haibagi matang da ekhoina sabas ko lesson sida ekhoina neina gani aigi irakta aigi sister Khampui amasung aigi brother Chakhamlung mabani shi yawn leiri ngasi ekhoina yamna nungaiba yamna neina yamna khanggadaba amasung ekhoina phap tagadaba ishorgi afaba pausi kai hobano haibado ekhoina khangmina gani amasung neina mina gani aduna do hodringai da aigi brother Chakhamlung mabu prarthana tawinaba prarthana tawsiko thoi helaba ekhoi ipa iso sargada leiba ekhoi hoji sabha school discussion tawnaba hoji famri nangna yaubiraga ekhoi gi program se mapung phan biu manung da leiba asigi book sida leiba meaning mayam se puthorga ekhoi neinabada mayam gi kananaba neinabada answer mayam pibiu ekhoi gi losing wisdom kaya pibiu haina ekhoi gi pap ki damak sibi ki ba isor cross sibi ki ba Jesu Christa gi mingda nijari amen amen yam thagachare mayam musu lesson shi hodringai da ina mayam bo yengi ba mayam bo ina hainingi madudi request tawjaningi madudi noina khangba amasung noigi wahang gumba leiba noigi comment leiba adu ma leirabasu Manipuri Hope Channel shige YouTube channel sida comment noin su comment tawbiu amasung nangi namanabasing amasung imung manung singbusu share tawbiraga isorgi wapause hena sandokpa yanaba noisu mating oibinaba amasung isorgi thabakto tawbinaba hainsu mayamusu request tawjare. Lesson number 1, the beginning of the gospel afaba wapau gi horakpham haibani. Mark chapter 1 verse 14 to 15 mudoina pabige Johan bu kaishum sangda thamkhraba matungda Jisuna Galilee da chatuna isorgi ningthau leibaki maramda afaba wapau sandoklami aduga haira I matam adu thungle isorgi ningthau leibak nakle pukning hongu amasung afaba wapau du thajau. Lesson asigi ngasi memory text asi ekhoina neina dringaida aina book of Mark ki maramda ina khara introduce tawbige madudi Bible da ekhoina Matthew digi hawe ko gospel ja afaba pau se gospel se Matthew digi hawe adubu scholars amasung ekhoina believe tawbadi tradition gi matung ina ekhoina history di engma matamda Mark sina ahanba lyric ibane hain lyric ko maduga loinana magi lyric asi kanane ibano haibasiso Bible da ikhide hai adubu ekhoina history digi tradition digi yengakpa matamda mi singna ipa ipu singna moina hairakpa gi matung inadi John Mark haiba nupa asi mahakna ibani haidana leiri ekhoina yengma matamda moina ibi khriba ekhoi gi gospel oiro Matthew Luke oiro John oiro asi ekhoina yengma matamda mari leinaba ko mari leinaba se adum udana leiri hai karigara hairabadi ekhoina yengma matamda for example da Luke ki afaba pa Bible asi ekhoina yengma matamda Paul ga samnaba lei haidana leiri ko aduga loinana Gospel of Mark ngasi ekhoina neina ga se Gospel of Mark asi Peter sebok ko isorgi sebok Jesu gi sebok maga mari leinabasi utuna leiri hai masi karmaina mari leinabra haibasidi ekhoina handaki quarter si neinaba matamda ekhoina mathang khangakani ko ekhoina mathang khangakani aduga loinana Mark ki ibi khiba Mark ki lyric si ibi khiba si kanano haibasi ekhoina yengma matamda Bible di ibi khide haigraba matung ina kanani ibra haibdi khoi khangde adubu John Mark Paul amasung Barnabas ka chatmina khiba haiduna iduna leiri ko aduna John Mark haibasi kanano haibasi ekhoina khangmom thoe ko khangmom thokpe aduga mahakasi ki character si kanano haibasi aigi brother Chakhamlung
ꯅꯪꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯣꯟ ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ another ꯅꯦꯝꯗ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯕꯨ introduce ꯇꯧꯕꯁꯦ Acts chapter 12 verse 12ꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ introduce ꯇꯧꯏ ꯄꯣꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯏꯟ ꯄꯥꯒꯦ when he realized this he went to the house of Mary the mother of John whose other name was Mark and where many were gathered together and were praying 마기 밍나 메리 하이나 까오이 메리 마르키 마마기 밍제 메리 까와 마기 마마기체 아두가 모이기 이몽세 폴기 미셔너리 타박다 얌나 마땡 오이나 빵바 마기 모코이기 윰시다 prayer meeting gumba host tawbibagumba adumaina mateng pangbi mayum pangbibagi mayumni hai okay atokpadi details se yamna pide introduce hana tawbda mama se karamba Mary ra haibadi yamna munna khangde lebu asida introduce tawi hanbada akoina Acts chapter 13 verse 1 to 5 13 sida pa matamda aduda kai thodok thokibra ma se karma mi oibra John Mark se hanbada Acts chapter 13 verse 1 to 5 to ko verse 1 to 5 ko asida yengma matamda akoina Acts chapter 13 verse 1 to 5 se yengma matamda John Mark si Paul amasung Barnabas ka moiga chatminarami haine moina mission trip chapda ko adubu moina matam kuidabida ko moina chatminaba matamda mahakasi hanki haine chatminaraga moigi mission trip ishorgi wapau thabak si chatpum matamda mahakasi ikui kuidana mahak Jerusalem da hanki haim ko mase थादोगा मफम अदु थादोगा महागना हनकी हाइने अदुगा अखोइना बाइबल दा येंगम मतमदा एक्जेक्ट आंसर दे पीदेगो मा करिगी हनकी बनो हाइबदो मा युमदा मयुमदा कइगी हनकी बनो हाइबदो इबी खिदे अदुबो अखोइना कमेंटरीज कुमा पा मतमदा अदुगी अवाबा को मफम अदुगी अवाबा गुंबा अमसुंग चुनदबा चा इंसांग चुनदबो ओइरो नत्रगा मतम अदुदा अखोइना येंगम मतमदा पोलगी एक्सपीरियंस दा महाकसे जेलदसु थाजिनखिको यामनसु फुबीखि माबो अदो ओद नेबिबा यामसे एक्सपीरियंस याम लेरबनिना जॉन मार्क असि अदु खांगम ngamdabagi महाकसे हनखिब्रा हाइबसु अदुगी वाखनसु अदुगी वाहंसु लेरिको अना असि अखोइगी प्रैक्टिकली दा अखोइगी पुंसीदसु अखोइना ईश्वरगी तुंग इनगनी हाइरगा हनखिबा एक्सपीरियंस कुंबा हनिंगबगी वाखन नंग युमदा मुका थादोगा नंगना तौरीबा ईश्वरगी दमो तौरीबा थबदु थादोगा युम हनखरगे हाइबिगी वाखनदुंबा लेइबुगुंबा लेइब्रा खoi मरक्तसु एक्सपीरियंस दुंबा दुंबा अइंगोनदे एक्सपीरियंस मक लेते अदुबो एग्जांपल अमा अदुम इकाइदना दुम हाइजरगे आइगी ब्रदर अमा लेरमे थियोलॉजी तमरम्बा को सिदा तमरम्बा से मा से होजिक से प्रॉब्लम अमा लेरगा होजिक से तोरगा लेरमे युमदा अदुम फाइनल ईयर से लांदना हौजिक मा लारिक खरा सोनजे अदुना लांदना हौजिक लाकपा ngamदना तोरगा लेबा अमा लेई अदुदा अइना हाइनिंग रिसे हौजिक मार्क से मागे अहानबदा पोलना पुनिंग रमद्रेबा बर्नाबास दुनदि पुखरबा सेकेंड चांस पीरगा पुबीखिबा माना जेरूसलेम दा हनखिबा तारसु मिशन दो हाउबदगी लॉयर फाउ सत्तबिदा हनखरसु माबु सेकेंड चांस पीरगा कौबीखि अदुना अदुगुम्बा सिचुएशन लाकपा मतमदा बैक स्लाइड तौरिबा मयाम सिदा अदुगुम्बा नंग करिगिनो अदुमाइना हनलेसे नंग ईश्वरगी थबक तमतेंग अमुक हन्ना तौसे हाइना एनकरेजमेंट गुम्बा पीरदि कया अमुक नुंगाइगनी सिगुम्बा वखललोन खरा लेय असिगी चैप्टर सिदा बैक स्लाइडर सिंगदा फोकस तौनबा खरापी अखोइना होजिक Acts chapter 15 verse 36 to 39 asi paaba matamda अखोइना येंगेने Paul ga Barnabas se mabani yetnai haine ko yetnari se karigara hairaga John Mark asi pusera puroisera ko mabani na chakadaba lambi aduda mabu John Mark sibu pusera puroisera haibagi mabani si yetnai haiba yetna matamda Paul na yakhide haine mabu sumpu bubi ade karigara hairabadi mahak asi hana akhoi bu thado chakhrabani na
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯖꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ sure. ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯔꯅꯕꯁꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯔꯅꯕꯁꯅ ꯃꯥꯔꯛꯄꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯁꯥꯏꯄ꯭ꯔꯁ ꯆꯠꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯣꯜꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯦꯝꯐꯤꯂꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯕ ꯆꯔꯆꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯂꯣꯁꯤꯌꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4 verse 10 2 Timothy Philemon 1 Peter ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯜꯅ ꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯀꯣ ꯀꯣꯂꯣꯁꯤꯌꯟꯁ ꯇꯤꯃꯣꯊꯤ ꯐꯤꯂꯤꯃꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯤꯇꯔꯅ ꯏꯕꯅꯦ ꯄꯣꯜꯒꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯜꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣꯂꯣꯁꯤꯌꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4 verse 10 Colossians chapter 10 4 verse 10 verse 10. Okay, aina pabirage mi amana 2 Timothy chapter 4 verse 11 du pabiramo ko adu yengbiramo asida haiduna leiri madudi Aristarchus haibasi my fellow prisoner aiga jail da leiminariba ko kaisum sangda leiminariba mi Aristarchus haiba nupa asiga Mark cousin of Barnabas ki cousin ne hai ko John Mark se aduga mahak asina asida sida Paul na ulibasi karino haiba matamda maga kaisum sangda leiminariba Aristarchus aduga Mark the cousin of Barnabas hai masida mo ka Mark ki mingsa mo yauduna leiri ne ngasai di yum hangraga yetnaraga Paul na yade hairaga yadabadagi Barnabas na pura sakhibido hojikti jail da leiminari hai ni ko 2 Timothy 4 verse 11 4 verse 11 du so mabu du mine haibi look alone look khakta aiga leiminari ko get Mark and bring him with you for he is very useful to me for ministry Paul na hai ni mathang asida comment khitang haige mana aji akhoi अखोई कंटेक्स द एवेंजलिस्ट ओयो करी थबक फील्ड थबक तौरिबा मयाम ओयो मोय मयाम ना फेल तौरकपा मतम सिदा करी करी गी मरम ओइदना फेल तौरकपा मतम दा मोय गे लाइसेंस गुम लौथोक रमबे याई को अदुगुम बैकस्लाइड तौबा मयाम दसो अखोइना येंगरगा चांस पीबा हाइबसे अखोई गी थबक नत्रा अदुगा ईश्वर से चांस पी को सेकंड चांस is a second chance once सोइरे हाई देबा नंग चक्रो हाई देबा चांस पी अदुगुमना अखोइ छु in the same way अखोइ छु अदुगुमबा अखोइ गे हौजि कंटेक्ट अदुगुम मी मयाम लेरंगुनी अदुगुम मयाम जिदा अखोइ फोकस तौरगा नंग अमुक थबक तौनिंगब्रा हाइना मोइना लाक्त्रिङैदा अखोइ चटलगा ngang important ओइब्रा हाइना खनले आइगी वखन्दा yam chume encouraging oigani moigi wakhanda akhoibu mangre haina thadok pi de haiba wakhalon da mokhoi da wakhanna leigani ba pokhan ba yam chume ekhoina 1 Peter dasu ekhoini yengmo matamda Peter masan dasu John Mark si aigi ichani hain leire icha haibadi like Jishu da changma matamda ko Jishu gi changma matamda in Christ aigi ichagumani haidana Peter nusu utana leiri manuna masi akhoi yengma matamda punsida akhoi mioibo amo oiraga akhoi papu daba mi kana lege loi papui ko aduga akhoi awatpa loi le akhoi gi yodaba akhoi gi weaknesses yam le ko adubu in spite of that akhoi Christian amo oiraga nungsinaraga ahan angang ki marakta akhoi ministry da oiro
ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ any field ꯑꯣꯏꯔꯣ opportunity ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ second chance ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯈꯟꯒꯠꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯃꯤ ꯈꯟꯒꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ lesson number 2 3 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯒꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ second chance ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨꯁꯨ opportunities ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Mark chapter 1 verse 1 to 8 ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ direct ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ messenger ꯑꯃ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤ messenger ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ messengerꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ sister ꯈꯝꯄꯨꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯈꯔ highlight ꯇꯧꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Tuesday portionꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯖꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯂꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯣꯗꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯖꯣꯟ ꯗ ꯕꯦꯞꯇꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯖꯣꯟ ꯗ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈꯤ ꯋꯤꯜꯗꯔꯅꯦꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯆꯤꯡꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯞꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯣ ꯍꯣꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ Okay aduna mana mesayase lakadore ko aduga mana aikoigi pukning je hongo credit for the kingdom of heaven is at hand masi aikoina history de amuk yingma matamda ko aine matuda kha etowninge madudi ishor lakadore ishori already taimum banda leye ko adu noi pukning hongo aduga ishor bu losilo credit magi sarga si yawrakadore hairiba ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯚꯥꯞꯁꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯟ ꯐꯦꯛ ꯑꯃꯅꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯉꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯦ AD 70ꯗ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯀꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯁꯔꯒꯥꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯃꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯀꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯩꯅꯁꯦꯀꯣ Okay Wednesday portion da Jesus baptism sida yamna significant oibase karidu ubra khoina trinity gi da comment tawning ma leibra da Jesus baptized tawu matamda ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯗꯤ ꯌꯥꯝ Jesus baptized tauba matamda John haigo mana Jordan gi river da baptized taw matamda aingondagi henna ko wangba aidi makhong sokningai phau magi sandal sokningai phau aidi matik chade deserve oide haiba ishor lakpa matamda baptist Jordan da John na Messiah ishor bu baptized tauba matamda mathak heaven je hangdo aga sargadut na sida dove magi Holy Spirit to kumaga magi shoulder da laiba matamda mapa na hai aigi ichanupa nungsibane sise haina ko mana haye hum aina mangonda loinamak authority pibo ko aini yamna nungsijaba I'm well and pleased aduda emphasize tawe wonderful yam thagachare maduga loinana mahakasi aikoina mathang pathrakpa matamda Jisu sibu
मा बेप्टिज्म तब लोरगा येंगसे को अदम येंगो अखोइना अदम वरी से डायरेक्ट अखोइना मैथ्यूदी येंगमो मतमदि करमाइनी ईश्वर से पोकपनो करमाइना मागी जीनियोलॉजी मैथ्यूदु उत्पी को लुकतुसु उत्पी अदो मार्क से यामना तोंगान मने मादि डायरेक्ट वरी दुगे ईश्वर न करमाइन लंबी दु माइन सप्रा करमाइन माइ पुंसी होर प्राइब से डायरेक्ट अदम उत्पीबा माना करमाइगी मागी जर्नी हाइ तारे को ईश्वर की जर्नी से करमाइन ओइब्रा हाइ से उत्पीबा अन डायरेक्ट येंगो सिदसु अखोइना मार्क चैप्टर 1 दने को ngsi अखोइना नैनरी से सी येंगमो मतमदा मा बेप्टाइज तब लोइरगा मा से डायरेक्ट विल्डरनेस ते पुखरे हाइने मागी थवाइ सेंगबदुना मसिदा येंगमो मतमदा यामना खंगदबा अनि ले मदुदी ईश्वर की मगुन अमसुंग ईश्वरना मियोइबा मो ओइबा करिगर हाइबदे सिकमाइन उबा फंगब्रा हाइबा मतमदा लेसन सो हाइदुना लेरी मदुदी जॉन ना ईश्वर की दमक लंबी जिसु की दमक लंबी सेंबी को जिसु की दमक लंबी सेंबी अदुगा जिसु जी ईश्वर ने हाइना महाकना मांगना पाउताक पी को अदुगा महाकना जिसु की सैंडल फोबा मा सोकपा मतिक चादे हाइबा ईश्वर की पांगन अदु मगुन अदु जिसु की मगुन अदु उतुना लेरी को जॉन ना अदुगे सेकेंड मुका जिसु ना जॉन बु बैप्टाइज तौबीबा नतेने जॉन ना जिसु बु बैप्टाइज तौबीबने अखोनो हेन खंगो फंगे मदुदी करमाइना जिसु सि मियोइबा अमसु ओइब्रा अमसुंग ईश्वर जो ओइब्रा हाइबदो अखोनो उप फंगे मदुगा लोइनाना महाकपु बैप्टाइज तौबा लोइखरबा मतुंगदा थवाइ असेंगबदुना महाकपु लमहांगदा पुबी हाइने अदुगा महाक अदुदा सासिंगा नुमित 40 days को 40 days महाक सासिंगा टेम्पटेशन फंगागा मा अदुदा लोइनरगा महाक हिंगिबनी हाइको मसिदा अखोइना यामना नुंगाइबा अमसुंग यामना अखोइना प्रॉमिस अमदि करी फंगब्रा हाइबा मतमदा ईश्वर सिना जिसु सिना ईश्वर ओइरगा जिसु सिना ईश्वर ओइरगा अमसुंग ताइबंग मीसु ओइरगा करमाइना ताइबंग बानि हिंगिब्रा हाइबसि ऑफ कोर्स असिदी अखोइ ताइबंग मी अमा ओइरगा करमाइन एक्सप्लेन दि तौबो फंगोइको तौबो ngमोइ करमाइन ईश्वर सिना मीसु ओइबा ईश्वर सु ओइबा याब्रा को असिदी अखोइ के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ने आउट ऑफ द क्वेश्चन ने अखोइ आंसर तौबो फंगदे ngमदे अदुबो अखोइनि येंगबा फंगबदि करिरा हाइबा मतमदा ईश्वर अमा ओइरगा ताइबंग मी गुमना लाआगा अखोइ की दमक सिबिबा हाइबसे कयामुक अफबा वापा ओइब्रा को ईश्वर अमा ओइरगा ताइबंग मी की दमक मियोइबा अमा ओइरगा लाआगा अखोइ दमक सिबिबा हाइबसे कयामुक ओइब्रा हाइबसे अइना अरोइबजु हाइनिंगे मदुगा लास्ट कमेंट दा मार्क चैप्टर 1 verse 14 and 15 जी येंगमो मतमदा मतम अदु थुंगले हाइको ngसाइ अखोइ की verse तो के हाइबा मतम अदु थुंगले ईश्वर की निंगथौ लेबाक नकले पुकनिंग होंगु अमसुंग अफबो वापाउ दु थाजौ ngसाइ ना खरा हाइलाइट तौबी खरबो मतुंगिना मसी करी की सिग्निफाई तौब्रा हाइरगा डेनियल की 70 weeks prophecy Daniel chapter 9 verse 24 to 27 sida yengmo matamda karira hairaga and after the 62 weeks Messiah shall be cut off but not for himself masida ekhoina Daniel sije pa matamda ishor sibu kathokhrani haine kakhrani haine kakhrani haibase karino 62 weeks kakhrani haibase kmaina yengmo matamra hairaga any history de khai bige 457 BC sida Jerusalem temple sida Israelite singbu moigi Medo Persia degi yum hangro noi Jerusalem na hanbi are habegi pautak se pi khibne ko moigi decree se thok khibne adu moi hangre halaga adudagi hauna jisu pokpa si ekhoni yengma matamda AD 27 da tai ko AD 27 degi madudagi 3.5 days that is 7 years ko 7 literal years masigi mathangda mahakna ekhoni yengma matamda AD 27 da ma baptism tawkhre amasung AD 30 adwai da mahak asi sikhibane ko madudagi AD 34 masida ekhoina all together 70 weeks ekhoina sigi prophecy se ekhoina ubu phange 70 weeks asida ekhoina yengma matamda AD 34 sida kari thokheba haiba matamda ngasai gi
스티펜부 핫키버도 스티펜부 핫크라가 마학나 시크라바 마뚱다 이쇼르게 와파오시 젠타일스데슈 잣키버네바 마두데게 어전나 ngасai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯊꯨꯡꯂꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯉꯣ ꯊꯃꯣꯏ ꯍꯣꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯤꯁꯨꯁꯤꯅ 시크라가 sarga kakhraga AD 34다 스티펜부 핫키버시드기 아파바 와파워시 주스부 khaktasu natana 젠탈 싱부수 비비khrabaneba moina adu akoina khisi khangmo phangeko aduna aikoina khangmo phange madudi ishorna sibiba si Jews khoi gang ta gidamak nate 젠탈 싱gidamakni amasung taibung pan mayam gidabakni haibase akoina khangmo phange aroibada noina comment hapning mama leibra ꯇꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯛꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯜ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯄꯔꯁꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯝꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯉꯣꯟꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯟꯊꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯝꯔꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯟꯅꯔꯁꯨ ꯕꯔꯅꯕꯁꯗꯧꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯨꯀꯨꯠꯆꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯜꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ 마수 firstꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯧꯔꯒ 마수 ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ firstꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟ